بهنا سیوانتی ویجاره نبدنگ بافیروک و تیاریان جعزمین و لی به هلافتن دلان به هلما عشق و اوینی جدست و آورین اوین داران سیب و مخیک هلم و چیجا خواه لحب محردکن مینا آورین بان هر دو جوانان دنگ دل یکی جوان دبا سیب ایدنا مخیک واتا او تیکیل عشق و اوین حز و دلبردان یانجی بهنا بهوشتا دلین زیز كان شوبي كوسا كيفام جراهات يعني دبين كو 7 سال خرانابه كنت مي خال سري دريجيني 7 سال خرانابه جا مروف كارك وعمري مرف تير بك 20 سال 30 سال بس سيفام بيخكدش ببشرين ونشاين نبي غبدن نشاين زاري غبدن گرنشوپی و نریتا سدان سالانه یا کردین جیایی خلات و مزگنیا دلکتی و دلشکستیان جالی جوانین دمی و تیتا و جاندن کسین نه کرد بن دما و تا و وطن و سمبولا میستیک و میتولوژیک دبیزن خوزی اخواتینن به نریتا که کردان جبرکو او و تهدارتر دیاریه با عشق و روژا عاشقان براستي جوان زكي 27 سال از كردم هنو مبيست جاب تشتكي ولا 2 سال بري مبيست قلت تشتكي عليا لقوا مديز جي بير قيمات من تشتكي تشتكي دستي خو امادات كيش بو افين دار خو روزك الطيبات ما خص ام بدري اماده ميفانا مش باشور هاتيه ام قالك قدر قيمه الناس اللي بخان زف شعبيه كاز بلاخو داج از وزن لز بك از چی نتیجه زف merak we have ev çandahane ez niha dibînim. Me ne dizanî ku Kurd tiştekî wiha dikin. Li cem me jî gulên sor û şîraniyê dibin ji evîndarên xwe re. Wekî din tiştekî taybet nîne. Min gelek ji vê nêrî tê hez kir. Projeya li ser sêva mixêkreş ku beriya çend salan ji alî Wezareta Çandî ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê ve hatibû amadekirin, ew 2 salin ji alî çalik event sêva tê palpiştkirin. Di roja evîndaran de li Stenbolê atolyeya sêva mixêkreş tê amadekirin. Şpal başur 14 sala va kevneşopî cardin hatiye veşandin. Bakur jî 2 salî filan. Eviye me we kevneşopiyên wek wisa çandê Kurdî cardin bên veşandin. Kurd alaqey nîşanî çanda xwe. Bi İstanbulê îsal li Ankara, Mêrdîn, Amed û çend bajarên din jî ew dîdarî berbelav bûye. Tora pirtûkan ango pirtûka Kurdî jî bi rêya înternetê kampanyayek bi heman hincetê dimeşîne. Sêva mixêk xwe li çiyayên Kurdistanê xemilandiye û bêhna xwe firî ewran dike. Da li cîhanê bibe sembola Valentînê. Xuya sêva mixêkreş ji sînorên Kurdistanê derdikeve û hêdî dibe malê hemû cîhanê jî bike xuya ye her kesî berêxwedê sêv û mixêkan da eşq û evîna xwe ji bo 100 salî bike sînoreyekî bihêlin. Ême jî weke xebatkarên Rûdawê ji ber ku dema Rûdaw di jiyana we de be eşq jî, evîn jî, zewac jî, hezkirin jî her tiştî we dibe Rûdaw me jî ji bo wê ji bo hemû hevkarên xwe yên Rûdawê sêveke mixêkreş çêkir bira roja hemû hevkişeyên me pîroz be. Rawî Rûdaw, İstanbul.